Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras si amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 27, versikulo 15. Tinaungat kan managreklamo nga asawa, awan duma na iti aldaw, adi agresat ti todo na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nalpas kayon anangan, ngem awan pa'y ti kunayo nga aginaw kayo. Anya ti kayat yung asawan, siyak ti aginaw nga uray sa anak mo't anangan. Maladaw ako ni Jay pagadalan nanang. No kayat yu, ibati yu latan di tatay nawak no sumangpetak. Tapno anya, tapno kutunin laang dita. Ha, sa anak lang aruden anangan, siyak pa'y ti aginaw, ay salbag kit di. Kat anusam tasi ka ti mabati dito'y balay. Mapanak ije talon. Alangan asyak palang mo ti aginaw. Kat awan mo't aramidam dito'y balay. Kat ano saklat tangaruden nga inawan adag itinanganan nyo, ay salbag ti kastoy abiyag. Awan mo't nga rod sweldok apag balbalinan nyo akatulong nyo. Ay na, bigbigat asumanoo ka manan. Awan pa'y aldaw mo't asaan ka nga agung ungat. Gaputa awan pa'y mo't ti aldaw asaan dak apag balinan akatulong nyo. Aglaba, agdalos, agluto ka naminan. Imbag kada kayo ata maiduulaan kada kayo ti kasapulan nyo. Agtrab-trabaho akmat nanang. San ko matapay dool amin ang kasapula? Naglaing ka sumungbat si kang ubeng. Pumanaw kayo man laangan iti sang wanak. Sige nga Ruden. Sumreg ako ni Jay pagadalan tatang. Mapanakon. Sige anak, mapanak mo ta ni Jitalon. Sige! Magsipanaw kayo! Salbag kayo kitay! Kayat mo ti agawid iti balay, Kailin? Iti taamangan ta birthday ni nanang ko. Nagbalo nakmet, Rose. Saan mo nakanan ti balon mo? Kanumlaangan inton malam. Alan kadwaan nak nga agawid iti balay. Asidaglaang mo? Kababain samat. Awan ti rumbang apagbainam. San ka diya naungat ni nanang mo? Nasingpet ni nanang ko. Sigurado ka? Wan, oray ni tatang. Nasingpet mat. Sige nga ron. Sumuro takkan ka. Anya, Kailin, napsuka ka di matlaang? Nabsugak iti kastaunay. Ninanang mo matngamin. Pinuno na ti inkargana iti plato. Kasi talaga ni nanang. Isumot lang ter aramidin na kanyak. Iso ano maminsan? Saan ko akabaulan nga ibusan ti ikargana iti platok? Sana ipapilit nga ibusak ka no. Imbag ka pa'y. Naanos ni nanang mo. Diyak nang anagung at idiadak iti balayo. Saan mo't nga akong ungot ni nanang? Basta awan laki ti tar aramidak amati. Ni nanang, kanayon nga agung ungat. Nadyak makainaw iti agsapa, gaputa maladawak. Ungat nga ungat. Ni nanang ko ti para inaw itagsapa. Isumat dan ti para luto. Siyak man ti aginaw iti malam. Umapalakkan ka, tanasing pati inam. Nagladaw ka manen asimangpan. Anyat orasan. Nagdalos kami pa nga minijay pagadalan, nanang. Sumungbat ka pa ilaang. Mapankakit di agi saangan. Anyat orasan. O nanang, agsukatak lang bit. Darasam ti aggunay. Makaraman ka kanyak no nakabaybayag ka. O nanang, agsukatak lang iji kwarto. Rumwarak mat lang adagos. Ungat manan nga ungat ni nanang. Awan matar aramidin na dito'y balay. Ngam, apay asan pa'y lang ngay so ti agluto. Darasak man langan ti agsukat tarumwarakon. Amangan no agungat manan ni nanang. Nagadumanen amureng mo. Kasano ngamin, kat sukat kamat asukat. Alangan asa anak nga agsukat. Kat kanayo nakmat amabasa itiling at Imbag kumamit nga rod no makalaba ka. Siyak mat ti agrigrigat nga aglablaba ka dagiti badom. kat anusam tasyak kat nga ro ti agsapsapol iti taraon tayo. Rumbang lang. Tasi ka ti padre di pamilya. Ken rumbang ko mga ipaayan nak itinamay. Taday tamot ti ingkarim idi inarum nak. Ngum anya ngay ita.
Di nakpay maiturod ang maigatangan iti baro nga usar ko. Kanayon nga agkurang ti mayawat mo kanyak a kwarta. Kas makita mo't bakit? Agtrab-trabaho ak itinaldaw. Sa anak mo't asadot. Awan mo't bisyok. Ar-aramidak mo't ti amin tapno maipaay kula ang dagiti kang runaan na kasapulan tayo. Ha? Kat, mapnag kan iti kastalaang? Kita am ti kaaruba tayo ani Janice. Nagkinis ti kudil na. Gaputa kabailan na ti gumatang kadagiti anyaman di ta a klase ti pagpapudaw. Nakareban ti buok na. Siyak ngay. Agkurkursing lang arudan dagiti kudil ko. Nang ang ragpay ti buok ko. Ta ultimo lotion kan shampoo sa anak a makagatang. Wen ata mangup opisina nila kay na. Dayta nga rod kat. No apay kat ngamin asa anak a nagpili idi tinakiasawaak. Nagsakit ka mo't nga agsasaw saling. Ha? Masakitan ka, gaputag pa'y sumat. Umapapanak kadagiti asawa dita, amakitkitak anag mayap ti biyag na. Idinto ta siya, katulong lang arudan iti daytoy abalay, awan pa'y gunggunak, wenno sweldo. Dilyo, apayin akas ta ti rupam asimungad. Nagsakit lang amin tinakam ko nanang. Kaapay. Nagsakit ti panagsasaw ni saling kanyak. Apay, anya ti ibagbagaday di ababae. Kanayon nga agreklamo iti kinarigat ti biyag nanang. Ken pagbalbalinak kano akatulong. Ultimo aglaba iti badok, kasadutnan. Ay, una yan. No agsasao di asawam, kasla di makkel abaknag, kat kapadpadamot nga rod amamirmiraot. Maum akon iti kinalaing nang agungat nanang. Binigat mo ten nga agungungat. Ay kat asino met ngay ti saan amauma, no kasta ti asawa. Diyak amo nanang. Noan niya ti rumbang aramidak. Nay, ada kamot gaya men lakay. Adto'y ti pagsukatam. Agyaman bakit. Naggapumot dito'y di anak mo. Anya ti ginagara na. Ay nalakay, agproblema gapo iti asawa na. Tapay mate. Kat no binigat ka no nga agong ungay. Anya ngay ti pagungungtan na. Ay nariklamo ni Saleng. Ultimo kano aglaba iti bado ni Delio kat kasadut na. Di mo pala imbaga tapanawan na no kasta ti aramid ti asawa na. Ay talaga apanawan ni Delio dayjay no saanen na makaanos. May sakamat kaylin, nagadumanin ti lalabaan abadom. Siyak matimang lablabay ti badok nanang. Apay nga agungot kayo manan. Uray sikat timang lablaba iti badom. Tasyak ti gumatgatang iti sabon. Naggastar ka iti sabon. Takasano, sukat ka asukat. O, dinagado ti lalabaam. Alangan mo't sa anak nga agsukat nanang. Di nagsungba-sungbatan tamatibag ka. Apay akasta kayo nanang. Kanayon kayo nga agong unget. Jay nanang ni Rose, idinapanak ijabalayda, nakasingsingpet. Wala, tasaan siguro ama is-stress. Siyak ngay, puro stress ti ipapayo kanyak. Salbag ti kastoy abiyag. Tatang, apay akas jay ni nanang. Awan pa'y aldawasan nga agong unget. Diyak amo anak. Kas makita mat. Uray siya kat binigat nak nga ungtan. Nga uray awan mat basol ko. Saan nga tan nga agbalbaliw ni nanang, tatang? Apay mo tan nasaludsod mo dayta, anak ko. Ngamin, saan ko na maanusan, tatang? Binigat matan nga ungungtan nak. Anyang aruti kayat mo mapasamak, anak. Kasla jakon kayat yagyan dito'y balay, tatang. Ano santa pay laang ni nanang mo? Barang agbaliw tumatlaang. Kasla saan matan nga agbalbaliw? Kanayo na napudot ti ulo na. San abalay tasan ka mat nga ungungtan. Nasing patak mat kan ka. Apay nga minasaan yung mat nga ungtan ni nanang. Ang mga nakarkaro lang nga agapa kami nusong batak ti inam. Ngam numapunwanak to. Panawan ta ti inam.
Mapanta ijay balay datatang kananang. Bayam ti inam nga oray agmay-may sa dito balay. Tituyak pa ilang ag-review, lolo. Sa anak nga na makareview ije balay, ta inuras mat nga agong ungot ni nanang. Apay, sana maumuma nga agong ungay. Saan nga rod, lolo? Da kami kanitatang kat maumuma iti kanayon apa nagungungat na. Ala nga, Rod. Nag-review ka lang nga po. Tamapanak agpaluto kini Lola may tinaimas a merienda. Diyak pa'y napadasan nga inlutuan nak ni nanang iti merienda. Umay ka lang dito'y balay no agong ungot ni nanang mo. Panawam ije nga agmay-may sa. Diyak to pa'y nagpakadakan kwa na nga umayak dito'y apong. Kalkalpas ngamin nga inungtan. Amang ano agpakada kat karakaro nga agungat. Mala nga, Rod. Ag-review ka na pa. Panawan ka matain tapno saan ka madisturbaw. Sa dino man ang tinagapwam, imbes nga agdalos ka, saan mo talikliklikam ti trabaho dito'y balay? Napanak nag-review ije balay da lolo, nanang. Di ko namkit di, sadot ka. Sa anak asadut, nanang. Umadani nga minan ti exam mi. Kayat ko ti maka-review. Iso anapanak ije balay da lolo. Sa anak mata maka-review dito'y balay. Takanayon kayo nga agong unget. Pagrason ka pa ila. Anay ko, apaya sinipat dakmatan, nanang. Marwam ka namang sungba-sungbat ka niya. Saling, apay sinipat mo ni Kailin. May sakamat! Kasano asaan ko asipatan, kat sungba-sungbatan na. Aglablabos kan saling. Inaldaw latan aday tagong ungot at aramidam. Ita, agkabil ka pa yan. Makauman day tang ugalim. Ha! Ad-adapay ama kada kayo nga agama. Didak pa'y matulungan iti trabaho dito'y balay. Ibaga man noon niya ti trabahom dito'y balay. Aglinis, agluto kan aglabala ang mat. Kaadwan na, ti anak mo pa'y ti mangar-aramid kadagita at trabaho. At adu pa'y ti oras a panagidam. Ngam nakarikreklamo ka. Ngam saan ka amadanagan. Tamanipod ita. Mapan kamin agnaad ka ni Kailin iti ayan datatang kananang. Makaamu ka matan iti biyag mo. Salbag ka, babae. Naibusan ti bagas. Pimanaw mga minan da delyo kan Kailin. Sa dino itang ti pangalaki ti kanak. Kapilitan ang mapanak makitangdan. Tapno at daigatang ko iti kanak. Awan nga agpayso ti lablabak. Ngam agmay-may saak mat. Sakit awan igatang ko iti kanak. Oh, agsubli pa'y nga dagiti agamak. Damagkaw ang makitang tangdanan ti asawam ita, Delio. Gungguna na, nanang. Padasan na matirigat ti agsapol iti kanan na. Ay, agnakamot nga tanja asawam. Barang nanang. No agbalew ti asawam, kayat mo kadipay ti agsubli ije balayaw. No agbaliw lakit di. Agsubli kami kin Kailin. Ala nga rod, bayam ang makaamiris di asawam. Saan kayo nga agawid ije balayaw? Aging gaasaan nga umay agkid daw iti pamakawan mo dito balay. Wan, nanang. Kasangay ko ita. Ngam talaga saan ang nagparik na dagiti agamak. Nagrigat gayam tagmay-maysa. Nasumangpot ang kanakitang dan anabambanog. Siyak pa'y lang tagluto iti kanat. Diyak kaya tikas to yabiyag ko. Kailiw ko dagiti agamak. Iso ang mapanak ije balay da katugang akin tunbikak. Mapanak agkid daw iti pamakawan kada Delyo kan Kailin. Barang mapakawan da kat agsublidan dito'y balay. Anya ti masapol mo? Delyo, kaya't ko ti agkid daw iti pamakawan kada kayo kin ni Kailin. Naamiris mo ka din, tinagalas nga ugalin. Wan, iso nga agpakpakaasi agsubli kayo kuman iti anak ta. Diyak ka ba ilan ti agbiag ngagmay-maysa? Gapo taawan ti ungungtam,
Kasta. Saan nga iti kasta? Ikarik, saan ako nga agong-ungat nagsubli kayo? Ala, ikanda ka pa iti may sa agundaway. Agawid kami iti balay. Kat agbalbaliw ka kuman. Ngam no saan kang agbalbaliw? Panawan da ka manan. Wendelyo, ikarik, agbalbaliw akon. Saan anaragsak ti pamilya, tinariklamo, kan naungat nga asawa. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 20, versikulo 11. Oray ti maysa nga ubing, ipakita na ti kinasya sino na, babaan iti aramid na. Maibagam no nalintag kan naimbag. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Maladaw kan siya anak. Inkan iti pagadalan nyo. Ilapas ko pa'y laang dati karkaraidak, nanang. Ituloy kunton. Awan mo ti papangakita. Inka kat agdiguson tamapan kan. Awan ka di pa kitang danan nyo ita, nanang? Agi na naakpay. Takas la na bambanugak pay laeng. Kanayon kayo mat ngamin amapan makitang dan nga aglaba. Anya nga rod, kat awan mo't sa bali apakitang danan, anak. Ika gumaak ti makaadal, nanang. Bareng lumungaw tayo mat itirigat. Wen anak, iso nga itapay laeng. Irugrugi kun ti agurnong. Tapno addan to aramatem nga agadan. Hoy, Shaira, alam to'y ting-ting. Tagsagad ka dito playground ti pagadalan. Ay, saan ko pa'y analpas ti ipadpadalos ni Ma'am Ije unag? Awan bibiyang ko. Basta agsagad ka dito ruar. Maudin timbagam adaldalusam ijaunag. Anya ka di ti aramidam. Tapay nga ipasublat mo kanyak ti tingting. Apay adamagam. Aramidak ti kayat kong aramidan. Madamdaman ton. Inak pa ilapas ti impadalos ni Ma'am. No impadalos na. Apay nga rod nga da ka dito ruar. Napanakpiit ijay CR. Ibatik ti tingting dito'y Umay mon to ituloy awalisan da ito'y saan pa'y anawalisan. Apay ngagdardaras ka nga agdalos, Shaira. Tapno malpas ko adagos, Ma'am. Inak pa'y ngamin agdalos ijerwar. At damutan para dalos ijerwar, balasang ko. Imbaga ngamin ni Jasmine nga inak ka no ituloy, Ma'am. Apay ka no? Saan ka amapan? Iso ti imbaon ko nga agdalos ijay. Adda ka kadwana. Kasta ka di, Ma'am. Ang mga no kaungat nak. No sa anak amapan, Ma'am. Ibagam kanyak no kaungat na ka, tabagbaga. When, Ma'am? Anya ka di ti trabaho ni nanang mo, basang? No anya ti mabalin na apakitang danan, Ma'am. Aglaba, when no anya ti ipaaramid daken kwa na. Kat, ni tatang mo? Ay, awanin tatang ko, Ma'am. Ubingak pa, itipim mo say ka no iti sakit. Kasta ka di, basang? Ay na, maladingit anak, para kan ka. Apay adi ka nagsubli itay ijayruan. Naggigyan ka diti unag. Imbaga ni Ma'am adituyak kanula ang unag nga agdalos. Sika kano ti imbaon na nga agdalos ijerwar. Imbagam ka di nga ibabaon ka. Dinamag na no apay nga agdardarasak.
Imbagak mat ama panak agdalos ijeruar. Kunana mat asaan ako ni kano arumrumwar. Taadakan nga agdalos ijay. Ada kanong mat kakadwam. Agpakalaing kamot. Sip-sip ka ni maestra. Apay ko maasip-sipak. Iso matinang ibaon ka data yung agdalos. Agsisinublat mo ti dalusan tayo. Di kan agsaupay. Paborito na kansan ni maestra. Isong agpalastog ka. Makaluto ka din. Balasitan ka nga madaka pa ila datarwar nga agsigsig-keng. Kunada-adakis ti arak. Ngam apay nga uminom kayo. Hoy, di nakasungsung bata ni ti baribar no di mo kaya tapag sinumbangirak ti sipat di tarupa ma. Agpay sumat na makapadakas ka no ti arak. Laklakayan kayo. Ngam tiyo pa'y lamo. Oh, anya ti day-daya mo dita ha? Hingga katagluton, kunak. Winan. Makapasuron. Hoy, di ka dumanay umudom dita. Di malbalasan ka, di mo amuter aramidem. Uray da kayo mat. Tiyo mat amuter aramidan nyo. Mamartak kayo mat. Madlaw ko man di eskwela ani Jasmine, ma'am. Adasad sadot kan basbastos na. Daytang tinadlaw ko. Ubing paylaang. Nga madlawon ti saan anasaya at akababalin na. Nangagkupay nga apapaan na dyan nasingpat nga ubing. Ni ka di Shaira ti dakdakamatem nga ubing. Kanayon na nga rod apagpupudutan day jay. Ay, kanayon nan sapay nga ibaon. Iso nga minti saan alumaban kan kuana no adda ibagana. Wenno adda ibaon na. Ay, nalaing ka di iti leksyon day a Jasmine? Medyo adda kapkapoy na. Ni Shaira tinalaing. Ay, damag ko ngamin, amamartag ka no ti amaday a Jasmine. Sa balimot kin ni Shaira, taawan kanon ti amana. Nasaom kanyak ama kilablabada ni nanang mo. Kaya't na nga ti umay aglabay je balay ni. Kaya't namat siguro, ma'am. Nung amin daduma, katawan agpalabakan kwa na, ma'am. Ibagam nga rod kin ni nanang mo, taison ti para labami. Umay iti Sabado taawan klase. Iso ti kaaddak ije balay. Wan, ma'am. Maragsakan lakit din ni nanang ko no ibagak day takin kwa na. Awan nga minan je para labami. Inalan sa kano ti anak na ije sa bali nga ili. Ay, mangrugi ka din no Sabado, ma'am. Wan, basang. Naurnong nga minan ti lupot mi. Tawan makasango nga aglaba. Adan trabahom tunggal Sabado, nanang. Ha? Trabaho ko naman anak? Anya trabaho? Imbaga ti maestra mi, amapan ka kano aglaba ije balay da tunggal Sabado. Kasano nga muna makilablabaak? Dinamag na ngamin, no anya ti trabahom, nanang. Dinamag na pay, no anya ti trabaho ni tatang. Imbagak ang nabayagan nga awan ni tatang. Maasyan siguro ka data. Iso apaglabaan anak. Pimanaw ka no ngamin ti para labada. Napan iti ayan ti anak na. Pagyamanan tangarod, taada na inayon apaglabaak. Uray siya kung timang laba iti lupot ta, nanang. Agyaman anak. Uray kasano, matultulungan na kadagiti trabaho dito'y balay. Napanam ka di. Di mo pa'y nalabaan dagiti uniforme iti pagadalan nyo. Adda ko mamat disposable alupot. Tapno saanan amasapol nga aglabat ti tao. Ti panglakaan lang ti ammom. Paggastusan ano disposable, takanayon matagumatang. Pangalaam nga iti igatang mo. Jay ko maigat-gatang yung iti arak Kat iso ti igatang iti disposable ako nang. Di ka man si Kang Hobing. Ingkakatlabaan dagiti lupot mo. Saan mo atultuladan ti ina magaranggan diyang? Imbaga na ngamin iti asardangan nyo ti aginom. Ngam di yung matsardangan. Iso aday jay. Nagtalawan. Garanggan diyang kit di Pambar na lang ti panagininom ko. Apay,
Karabukob na aya ti pagnaan ti arak ngayon inuma kat karabukob ko mait. Piluso po kayo, mat. Agsubli ko man, tapno adda aglaba. Bay amon jay inam. Saan alimpyo ti utak na? Limpyo ka di mat ti utak yo, tatang. Aniya? Shaira, ibagaman ka ni nanang mo, tanumalpas nga aglaba ije balay da Mrs. Reyes, umay tumat ije balay mi. Ay, paglabaan nyo kadimat, sir. Wan. Basit laang matilabaan na alupot ko. Ibagak to no makasangpot ak ije balay mi, sir. Uray umayak mo tatulungak ni nanang ko. Oh, amom ka di ti aglaba? Amok sir. Siyak ti aglablaba ije balay mi no adda paglabaan ni nanang ko. Ay na. Bilibak iti kababalin mo. Nasingpet ka nga ubing. Tungtong palak laang ti pamagbaga ni nanang ko, sir. Nasaya at ti pagbanagan ti kasta nga ubing. Agbaligi ka iti biyag no agtultuloy ka nasayaat. Saan kayo unay nga agbannog, nanang? Adamo tin trabaho. Saan kayo na makilaba? Kabaalak pa'y mo't anak ko. Sayang ti masapulak. Adamo tin sweldog, nanang. Ikan kayo iti kwartayo. Agina na kayo kitdi. Tapno makaginawa kayo mat. Agyaman anak. Ngam saan mo apagrebengan nga ikanak iti kwarta. Oray saan ko apagrebengan, nanang. Naragsakak nga agserbi kada kayo. Karbengak nga inam timangted iti nasaya at amasakbayam, anak. Agsipo, tain kagumaan nyo tinangaramid iti karbengan nyo. Iso akas taakmat kada kayo, nanang. Ipatpatag kayo. Awan man agas kon. Marigata na ka umangas. Naala ka no dayta. Gapo iti kaiinom yo iti arak. Naira na lang nga. Apay nga ron ngay. Nga aguyak dagiti saan mat nga umininom iti arak. Sige, inak pa'y makilaba. Tapno adda igatang iti agas yo. Naglaing kayon tumot nga ming aginom. Anya nga ita. Sapay nagngingina ti agas yo. Makapasuron. Di maliplipatan ti gumatang iti agas ko. No adda mang tangdan kanyak nga aglaba. Iso. Nagrigat ti biyag ti labandera. Masadot kamot ngamin nga agadal ide. Uray masadutak ko maamakilabada. Ang kapilitan Tapno agbyag kami kani tatang. Saan mo't ngamin na makatrabaho? Tadan sakit na. Nagngingi na pa'y ti agas na. Ang no saan ko agatangan. Anya nga ti mapasamak kun kwa na. Nagrigat ang ti kastoy. Agasikaso iti nataengan. Ngawan mo't masnop at trabaho. No awan agpalaba. Awan mo't trabaho. Jak mo't kayat ti makitangdan nga gaik. Mas narigrigat ti agyan iti kainaran. Si kamo ti masabat ko, Jasmine. Papanam ka di? Awan ti masnop apapanak. Inak agdamag. No adag palaba, tamakilabaak. Saan ka di amay mayat no inkalaangan agbirok iti trabahom ije ili? Wano ije syudan? Kasano ngay ni tatang ko. Ada ngamin sakit na. Kasapulan na ti agas. Iso nga inak makilaba. Ada sakit ni tatang mo? Kasta nga rod. Saan ko ama panawan? Kayat mo ka di apaglabaan ka? Tapno iso pa'y apaggatang mo iti agas ni tatang mo? Kayat ko Mabainak kan ka. Kasapulan mi ngamin ti kwarta. Saan ka nga agbabain? Umay ka iji balay, taglaba ka. Jak ngamin kayat apaglabaan ni nanang, tanataanganan. Ay na, nagdakkel mo't gaya man ti balayo, Shaira.
Dahil tiim mo na pinatarimaan ko, idead ng trabaho. No kumamot inanusak tinagadal. Adda kumamot na pintas at trabaho. Ita, makilablaba aklaang. Saan mo alalaangan ti makilaba? Babaan iti panakilablabada idi ni nanang. Iso ti inaramat ko anagadal. Malagip ko ti kanayon ko idi apa nang ikuskuspilkan ka. Idi ubing tayo pa'y. Ita, nangat-ngato ka nga adayong amsyak. Ala, saan mo alagi panday ta abanag? Agpaiso tay kunada. Anasaya at ti pagtungpalan tinasaya at atao. Tatarabayan tinamarso ha. Mamati ak ati Diyos tinang tartarabay kada kami kaninanang ko. No addan tumat pamilyak. Bagbaga ak idang agbalin anasayaat. Tapno tarabayan mat ida ti apo. Pagbabawyak at talaga dagiti nagbidbid dotak. Awan makaartap iti kinasayaat kan kinasingpet, tadayta ti mangitunda iti nasayaat agasat. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Nainbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Salmo Kapitulo 34, versikulo 18. O masidag ti Apo kadagiti maupay. Isalakan na dagiti awanan Apolos itinamnama. Papagayam, hintay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Candy. Mana, nakaruargaya man iti pagbaludan jay kriminal nga anak mo. Ha, ay unay kayo matan agsasao. Saan a kriminal di anak ko? Anya saan a kriminal? Kat naibalon iti manu atawen, gapo iti kaso na apanagtakaw. Idi dayta, nagbalbaliwan ni Mario. Awan latam mo kaon. Di kriminal ang nanayon na kriminal. Maasi kayo kumamot kan kuana. Ikanyo kumaitigunddaway a panagnakan na ti panagbalbaliwnan. Ay, bagam kan kuha nga umadayaw. Saan nga agnag dito'y lugar tayo? Nariga ti mairamraman. Apay saan ka mata namang mga nanang? Nakulbat ka dito inlutok a manok? Saan anak ko? Naimas da ito inlutom asidaan ta. Ay, awan gayam. Nagawid mat ni ante. Kunak man no mangan dito'y balay. Di nakadiam mo nagluto ak iti manok para kan kuana? Saan na akayat ti agbayag dito'y balay? Gapo ka di tadaak. Mario anak. Nangag ko tinagsaritaan nyo, nanang. Kriminalak latagayam iti panagkita da. Saan ko masakitan tinakam mo dayta, anak ko? Nagbalbaliw ako, nanang. Kalpasan ti mano atawan apan nakaibalot ko. Jakon kaya ti agsubli jay. Amok dayta. Kabuting da ko na makita. Ay, saan ka agsasaw iti kasta, anak ko? Nanang, mapanak lang nga nagnay di bantay. Ijay daga tayo anabaybayan. Ngam adayo ijay. Asino ko matikaduam? Dito'y kalaktan balay. Awan ti mabalin amang papanaw ken ka dito'y. No saan da kaakayat dagiti kabagyan tayo? Bay amlaeng ida. Nagrigat ti sumakdo dito'y adayo. Awan mo't ngamin bukod may agripo. Ni kasinsin ko nga anday jay. Kasaritak man. Insan! Insan!
Nakarwar kan? Uhen, baro abiyag. Apay ang nakarwar kan? Apay akas tati ko nam. Kayat mo kadingag na nayon ako ni Jay pagbaludan. Agawid akon. Agap apura ka kadi insan. Wen, Umayak to iji balayo. ay saan ka nga umay? Awanak, adaak ijay trabaho. Ah, Sige, pinanawan na kon. Ituloy ko ti eksakto. Hay, Mario! Ha? Nagkuna nga umay ka sumakdo dito yung gripo mi. Saan ang mabalin nga umay sumakdo dito ay dagiti kriminal akas kan ka? Di da ko maiduron, nana. Pumanaw kan! Tama nga no agmalas kami. Sikati malas iti pabilyayo. Saan kayo kumamot nga agsaw iti kasta, nana? Tapaya saad. Pudno mat a kriminal ka. Apay nga min nga inruarda ka. Rombang lang nga agtalinaad ka pa'y iji pagbaludan. Ninanam a milagros day jay bagbagam abaket. Mario, kabagyan tayo matlaan day jay. Amok, nanang. Ngamjak la kayat dagiti imbagbagaan na kanyak. Pasensya amon. Talaga na unget day jay abaket. Ni ana kasinsin ko. Madlaw ko alikliklikan nakmet. Apayan ako namday ta. Iday ayabak. Kunana ajak as-asit gan. Imbagak ang mapanak iti balayda. Ngam kunana mat akanayon ka nung awan ni Jay. Ay, Mario, anak ko. Iso anasay saya at langan. Ang mapanak agyan ni Bantay, nanang. Sandak ko man alapdan. Awan ka nun ni Mario di tabalayda. ay, nasaya at matnukas na tatang. Urayak la na bang aran? Napanan na kanungay. Saan nga imbaga ni Antem no sa dino? Ang amok apimanawain. Tawanan dagiti pagananay na. Imadayo ko mga ruden Kat no nabut nga dagiti kaaroba tayo, idi na amwanda anakarwaren. Siyak tupay. Kasta unay ti danag ko. Ti kunak ko ma. Tungpal biyagan ang maibalod. Ay, jakman amaw no apay anakarwar. Kano nagado ti tinaktakawan na idi. Ay, kriminal at talaga. Mangibabain a kabagyan. Nay, si kamot ti umay sumakdaw. Ikarigatak anya nga rudngay. Kat ni Mario ngay. Pimanawan, isaasaan kayon amabutang. Sa anak mo't ang mabutang. Iso na lang ta. Amok milagros. Kabutang yun ni Mario. Taamangan no agaramid manen iti dakas. Kat kriminal mo't nga men. Ngam nagbalbaliwan. Jaklam mo Sana bali, tawanan dito. Auntie, sa dino tinapanan ni insan ko Mario. Saan nan nga imbaga kanyak no sa dino ti papanan na. Anya ngay nga rod. Saan tayo amalapdan no kayat na ti umadayo? Isumot ti kunana. Sapay ko mga rod tainton agsubli. Awit na ti baligi at tartari gagayan na. Daitamot ti kunakken kwa na. Amok mailiw ka kankwana, auntie. Nga mo may kalat ta ijay balay Tadamot ni nanang ijay. Bakit akon? Marigatan akon nga umadayo. No kasta, ibagakin ni nanang nga iso ti dumanon kan ka. Total, nabayag moten a retired ni nanang. Day talagpas pa siya rin kar aramidan na. Jaklaim pagarup nga dagayam nagdapat dito'y kaabay dito'y dagami dito'y bantay. Nabayag siguro asaan ka nga imay ditoy. Iso nga itala ang anakita na kami. Manon atawan nga agnanaed kami ditoy. Kasta ka di. Nasayat met tada ka rubak. Awan gayam. Mario tinagan ko. Syakmat ni Esther. Anya day tabas basaam? Daytoy. Biblia daytoy. Daan nga minan. Iso asan amadlaw a Biblia. Religyoso ka siguro, anya? San met? Imbaglabas basaek no awan aramidak. Anya nga awan. Naggagat kan tupay. Naglawan day ta namulam itinateng. Kan kita man day ta balay nga impatakder mo. Nagmayat akitaan. Kalkalapaw laeng daytay. No adawayam. Umay ka, di ta balay mi. Anya nga iti aramidak ditay.
Umay kamot pumasyar Saan ka di aday tatirumbang no adda ka arubam? Imayak pimasyar dito balay mo. Iso nga umay kamot pumasyar ija balay mi. Kastagayam. Una, umayak to, Esther. Rabiyak ngay may nanang. Tapno sandak makita dagiti karuba. Nasaya at mo't anak ko. Taimbaga ka dagiti agdamdamag. Ajak amuno sa dino a lugar tinapanam. Ado pa'y laeng ka di dagiti agdamdamag kanyak. Wen, amin akabagyan tayo. Damdamaganda ka. Talaga saan dak akayat nga adda ditoy. Kumusta ka nga imot ijay bantay, anak ko? No kumata makaumay ka nanang. Makitam dagiti adu amulak ijay. Makitam pa ijay patakder ko abalay ko. Ay nga, maragsakan ak iti day nga imbagam. Mayat gaham ti agmay sa nanang. Ado ti maaramid kan malpas at trabaho. Makapagpanunot ka pa yan nasayaat. Kaya't ka kumakadwaan. Ngumjakon makasangaat ijay bantay. Aywan gayam nanang. At nagayam ka rubak ijay. Ha? Adan nagnaad ijay? At damay sa pamilya nagbalin anasingad agayem ko. Nang ro na jay anak da ngagnagan iti Esther. Esther? Wenanang, kanayon kami ngagkita ijay. Pasaray mapanak ijay balayda. Ngamjak pa'y na ibagaken kwa na. Anaggapuak iti pagbaludan. Tatang, adda kanumot nakakita kin ni Mario iti rabi. Anya? Kasano nakita da? Katimbagamat ni Manang apimanawan. Jakman ammo, tatang. Nakakitaan da kano kankwana. Limabas ka no. Amangan mat no sa bali day jay atao. Kararngi na laeng. Day tamot ti ko na. Ay, saan arumbang agsubli dito'y lugar tayo day jay atao? Ado ti mabutang no agsubli dito'y. Pudno aya ja ibagbagada ang nakita da kano ni Mariaw. Sino din ang ibaga? Ado ti mang ibagbaga? Kunak man no imadayon. Pudnumot nga imadayon ni Mario. Ay, isukat ti kunak. Chismis lang dayta nga ibagbagada. Wen, iso saan kayo kumaamamat pati? Iso nga rod ajak patpatyan. Naglaing lang at talaga dagiti tattao nga garamid iti istorya. Naggagat kalakit din nga agbasa-basa iti Biblia? Imbag da ito Tasan ang maibus ti bateryana. Jay radyok, nabayagan ang naibus ti bateryana. Sika talaga. Angawan nakmanan. Pudno mo ti imbagak Ayawan gayam. Awisan ka inton umay a Domingo. Ha? Sa dino ti pangawisam kanyak? Mapanta makimisa. Ha? Sa dino tayan ti simbaan? Di taba ba? Lading itak, Esther. Sana ka makapan. Taapay. Adda aramidak. Madlaw ko atunggal awisan ka abumaba. Di mo kayat. Ipatpatulod mo langan ka ni tatang dagit ilaklakom abong nga tinateng mo. Adda ka di ilimlimad mo? Esther. Agayam ta. Iso asaan arumbang agilimad ka kanyak. Naggapuak iti pagbaludan. Mano atawan na nabalodak. Kat, apay-pay lang nga rod nga aglamang ka. Kabuteng dakdag iti kakabagyan mi. Nga oray namin anon nga imbaga ka nagbalbaliwakon. Iti panunot da. May saklat ta a kriminal. Pues, panaknakam kadakwada asabali ka itan. Anasaya at ka na tao. Bayamon, nasaysayat langan na dituyak ngagnahed. Adayo iti adu a tao. Sumurot ka kanyak. Tayam amok ti baro asika. Ay, nalpas matlangan ti misa, anak ka. Agawit tan tatang. Kaya't kupay kumati dumagas ijay balay ni Antay. Tatang, Mm. ni Mario mo tayo jay. Ha? Ad
Dakaduha na a babae. Ay anda. Dagijay dao. Ni, nakita da tayon. O masidagdan dito ayan tayo. Ay, anya nga ti kayat asawan da ito. Uncle, insan ain. Nasaya ta nakikita tayo. Ay, kunak man no ay madayokan. Wan nga rod, adda ka lang matgayam dito eh. Yam amo kada kayo to'y gayem ko. Ni Esther. Naimbagngal daw yo. Agayam kami ka ni Mario. Kat denggan nyo kumatoy ibagak. Saan arumbang amabuteng kayo ka ni Mario? Ta saan matadaka sa tao? Apay, nabayag kayo ka din nga agam amok. Tapno ibagam tikas ta. Nabayag ijay pagbaludan day takabagyan mi. Kasano ko mga ibagam anasaya at atao. Ha? Adda ka di pamaniknik mo. Nagsaya atan anak ko. Tanakasarak kay tinapintas ken naanos abalasang akas ken ni Esther. Wananang. Amo ni Apo Diyos ngagmay sakit ibiyag. Isumot lagayam, amadlaw, anaragsak ka anak ko. Ni Nanang met. Pudno mo ti magbagak. Uray no naggapuak iti pagbaludan. Saan nak nga ibain ni Esther? Gapo tanasaya at atao. Madlaw ko iti garaw ken panagsasauna. Nasayaat ngamin ti pamilya na. Kay ayo dakdag iti naganak ken kakabsat na. Ay na, maragsakan para ken ka, Mario, anak ko. Mana, apay anagulbud ka kada kamay. Pakawanendak ko ma. Imbagam nga imadayon ni Mario. Ang mandamot lang gayam ijay bantay. Maawatan niyo ko matiriknak kas may nga ina. Ay, Diyak kayat nga ubadayo pay ni Mario. Tanaminsanen anagin na dayo kami. Kat itatadan edad ko. Kayat ko kumanga agkadwa kami nga agina. ay, Ngam saan niyo mo't kaimpalubos ang mapasamak dayta. Taitultuloy yung latakad-kad ngan ti anak ko adakas a tao. Apay, da kayo. Awan ka di ti basulyo. Ana, Mario, kumusta ka ninsan? kastoy. Sika, nangasawa ka gaya man. Wen insan, kinapudno na. Kadwak ni bakat ko ita, ken dagiti anak ko anak kimisa. Kasta ka di. Ay na, apay asaan kayo nga umay agyan ijay sigod abalayo. Kalpasan na pimusay ni Nanang. Mas pinilimin kini Esther ti agbyag itinatal na. Addan bukod mi abalay ije bantay. Nasaya at nakita ka manen insan. Maragsakan akmat na nakita ka, insan. Ikumusta naklangan kinyangkel ha? Si Kamat, umay kayo nga min bumisita ije balay ang. Mabalin ka di? Apay kit din nasaan. Kano ang kakabagyan tayo. Pampanunutak ngamin. Nga amangan no. Ay na insan, awanan day jay. Lipatin tayong tinapalabas. Saan tayon asublan tinapalabas? Tinapatag. Agbyag tayo para iti masakbayan. Saan dakan akad ngan pay, insan? Dumtang man ti panagliday, ngam awan sabali nga intay kamangan no di ti Diyos. Isu ti mangandingay ken mangiwanwan kada tayo, iti tiyempo ti ladingit ken pannakaupay tayo. Papagayam, titan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 23, versikulo 13. Di kapumdeng amang disiplina iti ubing, saan na nga ipatay ti panangbaot mo ken kuana. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Dakalan ti tiyan mo, Sabel. Kabulanam nga minan ita. Excited akla una yan, Joseph. Kuma, lalaki mo ti may katlong anak na. Sabay ko ma, Sabel. Amok aday tuyan ti maudi apan agsikog ko. Ang mga numarigatan nakton nga agsikog, kaputa bakit akon. Isuarum bang laing alalaki ko man tipas na mo. Day tati kanayon ko nga ikarkaranag. Sapay la ko matadanggan ti Diyos ti kararag mo, Sabel. Mangnamnama ak adanggan ti Diyos ti kararag ko, Joseph. Palubusan nak kumaasak ti mang panagan iti anak ta. Anya nga minti kayat mo nga ipanagan ta. Kayat ko Joey ti agbalin to anagan ti anak ta. Joey? Mabalin mat. O sige, Joey ti agbalin anagan ti ipasngay ko. Mama, nakaluto akon. Mangantayo ka din? Talaga ama pang namnamaan kayo anak ko. Pasensya kayon kanya ka. Ta sa anak una yan ama kagaraw. Kaputadakkelan ti tiyan ko. Anya kayo ka di, Mama. Nairom kami matan iti trabaho. Gaputa insuro yung mat amin kada kami kaniniki ti trabaho iti unag ti balay. Wan, niniki ti para inaw. Kat si kamot ti para luto. Kabailan mo't niniki ti agluto, Mama. Gamkay kayat na asyak ti agluto. Gaputan na imimas ka no para kinkwana ti luto. Ngam iti luto na. Sapay la kumatag tultuloy day ta kinagagat yung agkapsat. Siyempre mat Mama. Saan kami itong agmaliw ka ni ading ko? Gaputa day ta ti insuro yo kada kami ngagkabsat. Mama, ada ka din ipanagan mo iti agbalin nga ating mi? Adan, kat ni papam tinangtad itinagan ti kabsat mo. Anya nga iti agbalin anagan na, Mama. Joey, Napintas anagan, Mama. Sapay la kumangarot ta lalaki ti agbalin nga ading ko. ado tayo ang mga yat alalaki ko man ti ipasngay ko. Kat sapay la ko ma, tapat ganti Diyos day ta atarigagay tayo, anak. Saan kayo ang madanagan, Mama? Taday tati kanayon ko nga ikararag. Joseph, agreeing ka ko ma. Joseph. Ang ganakaksan. Ang saksakitan ti tiyan ko. Anya, mabit lang na rod. Dahil sa ganak tilugan. Bagkataman tibag ngayon sa ganak. Agpalasak pa eh. Kalpasan na, sobyan nakto no may sagana mong tilugan. Kabalam ka dito agbalas. Wano, ringak da Gigi kan Niki. Sige, ringam itatulungan dak ngagpalas. Sige nga rod, mabit lang. Lalaki timpas ngay mo, Sabel. Agyaman ako na iti Diyos. Tapinatgan na tikid daw ko. Kamaudyanan na. Addan anak ta lalaki. Kat gaputa pinatgan ti Diyos tikid daw ko. Dungdung wakto iti kastunay. Patsak amaragsakan mo't da Gigi kan Niki. Numamuan da lalaki ti adi da. Lakit ti gaputa kayat daunay ti maadan iti kabsat a lalaki. Awagak ida, taumaidan dito ospital. Amok akayat damutan amakita ti kabsat da. Imawag ni Papa. Naganak kanon ni Mama. Isama panta ni Diyo ospital.
Anya nga di anak ni mama. Lalaki ka di? Tumpungan. Lalaki? Wan. Yes! Lalaki ti ading ko. Oh, anya pa lang jar aramidam. Agsukat ka, tamapanta ni di ospital. Kayat kun amakita ti ading ta. Oray si ka, manang. Agsukat kan. Nagwapo ti ading mi, papa. Mama. Asino pa'y kumati umalaan na ngay? Siya, ti karuprupa na. Da kayo ayamat, mama. Siyak sama ti karuprupa na. Saan ay asyak ti karuprupam, Nikki? Ay, wanan niya, mama. Da tayo atalo ti kakarupa. Anya da kayo? Da kami kan ni papa ti karuprupa ni baby. Gaputa da kami kan ni papa ti agkaruprupa. Pudno day ta, Gigi anak. Sana ka umanugot iti dayta. Basta da kami kan ni mama ti karuprupa na. Ana, saanan aday ta ti pagririkyaran tayo. Agragsak kayo kitni, taka maudyanan na, addan kabsat yung alalaki. Kurang da ito kwartak mama. Nayunan nyo. Pangaramatam aya iti kwarta anak ko. San kayon nga agdamag? Basta, nayunan nyo da ito'y. Sana na nasaya ti panagsungsungbat mo iti inam, Joey. Saan asika ti kasasaok, papa? Isuasaan kayo asumanao dita. Oy, di nakpagsawan iti kasta. Kaya't muka ti taparamanan ka, ha? Anya ka di Joseph. Saan kumamot akas ta ti panagsasaom iti anak ta? Adto yun ti daw-dawatam a kwarta, Joey. Kasta ngamin na. Itadyo adagos ti daw-dawatak. Saan kayo nasumanaupay? Nagadupay lang nga damdamagan nyo. Iso dumakdakkel abastos day tangaubing. Tapampanuynuyam iti kayat na. Huston, Joseph. Di kan agsaupay, pangaasim. Sana na nasaya ti panang spoiled mo iti anak ta, Sabel. Gaputa jak kayat akabilam ti anak na, Joseph. Kakaisuna na addaan ta iti anak alalaki. Sa ita, kabilam laang. Ngem saanen ang nasaya ti ugali na? Agbaliw tumot laang. Kaanon to pay? Iso nagbalin akasta, ta saan mo akayat amabaot manipod ubing? Basta jak kayat akabilam ti anak ta. Tano aramidem ti kasta, kagura ka. Saan ka matakasta kadag iti imo na nga anak ta? Apay nga itaket kasta ka matay? Gaputa ni Joey kat agmaymay sa alalaki. Ken iso ti nauti. Uray pay, kasapulan latta ama disiplinaan. Bagbaga amlaeng. Ngam saan mo akabkabilan. Pangaasim. Anya ka di ti mapaspasamakan ka, Sabel. Anya aga po, asaan mo akayat adisiplinaan ti anak mo. Kat basbastusan na kayo lang arudan. Nagipulong kadi kada kayo ni Joseph, mama. Wen, takasano? Ibagam ka no akaguram no kabilan na ti anak yo. Talaga adyak kayat akabilan na ti anak ko, mama. Gaputag may sa alalaki. Ngam na ko na ni Joseph, abasbastusan na kayo. Basol ko, mama. Diyak ngamin ninayunan adagos ti kwarta adaw-dawaten na. Iso anak kapag sa ti saan anasayaan. Anya, tingarod kayat ti anak mo ti masurot? Saan ti kayat mo? Saan mo't akasta, mama? Saan kan nga agrason? Itataubing pa iti anak mo. Disiplinaam. Tapno saan kanto nga agbabawi iti kamaudyanan. Manang Gigi, ikanak man iti kwartam. Apay, saan nakangainikkan ni mama? Tipiden nak ni mama. Nagbasit tintin na kwartak. Mabit lang nga rod. Manong amin ti ka sa pula maya. 500. Pangusaram aya. Basta. Adda kayat ko agatangan. Wala, ikan ka. Ngam allowance mo ijay pagadalan, ha? Wan manang. Manang Niki, kwartam man. Apay, awan kwartam? Awan nga ron manang. Di nak inikkan ni mama. Anyamat ni mama.
Apay asaan na ka nga inikan? Tip-tipidan nak ni mama. Nagastusak ka nung amin. Amangan mo't no agpaiso ang nagastos ka. Saan mo't manang? Manmanong nga ikanak ni mama iti kwarta. Ay, anyamat tan ni mama. Kasaok tuman. Ay, saanan manang? Amangan noong tanak tumanan. Mama, pudno ka di asaan yung inikan ni Joey iti kwartana. Ha? Apay kumaasaan ko nga ikan. Mabalin ka di mat ajak ikan. Di mawat kanyang iti kwarta. Saan nyo kanong amin nga inikan? Di mawat mat kanyak, mama. Kurang ka no tinted yo. Kasano akurang, kat ninayunak mat idinagpanayon. Maaramid na pa yan dayjay ti agulbod. Tapno laang makadawat iti kwarta. Nagubingan pa'y laeng, bastosen, ken ulbod. Saan kumamot akas ta ti panagsasaom iti anak na Joseph. Anak ta dayjay. Wana, ngam sana nasaya ti ugali na. Gapu ta pampanoy-nuyam met. Pangar-aramatan na nga tayo iti kwarta. Amangan met no na ibarkadan. Kastoy laangan. Sakbay nga ikanta iti kwarta ni Joey, manang Gigi. Damagan tapay nga umunakan ni mama, no inikan na no saan. Narigatan. No dakkel unay a kwarta ti may gigaman na. Amang ano ibarbarkada na laang. Tinasaya at mapan kay di pagadalan na, Sabel. Tadamagam iti maestrana, no kumusta dagiti grado na. Amangan no panay bagsak manen. Sige, kasta ti aramida. Anya ti mapaspasamak kan ka, Joey. Apay asaan ka kano asumsumrak iti pagadalan. Sa dino ti papapanaman ako. Masaduta ko nga giskwela, mama. Anya nga rod ti aramidem no masadot kan. Sumuro ta ka dagiti barkadak. Anya ti aramiden nyo kadag iti barkadam. Agbasketball. Agadal kakit di anak ko. Kitaam dagiti kakabsat mo kat nakaturpos dan. Kanad dan trabaho dan. Isu nga ron, mama. Isu asaan akon nga agiskwela. Total, nakadalmat da manang Gigi kan manang Nikki. Oh, adda pagdawata kiti kwarta. Ngam saan nga agnanayon kat maikanda ka. Ikandak, mama. Gapu tapat-pat gandak unay da manang Gigi kan manang Nikki. Wen, ikanda ka ita. Ngam inton adda pamilyadan. Saan da kan tumatan na maikan. Oh, di da kayon timangtad ganyak. Kasano no awan kaminton kin ni papam. Saan ka di asyak mati agtawid iti negosyo yo? Kasano nga amom nga imanehar no saan kamot anak kaadal. Nagadukat nga ibagbagayon, mama. Makarengreng kayo mat. Panawan kayo manlangan. Ne, papanam ngay iho. Iti ayan dagiti barkadak, ah. Ikandak iti kwarta, mama. Manungaal daw asaan ka nag-awid. Samo la malagip ti agawid no naibusan ti kwartam. No kayat yung agawid akpay iti daytoy abalay. Ikandak iti kwarta. Apay mutten ang nagbalin ka akasta, Joey. Awan turong tibiyag mo. Ikandak iti kwarta, no? Agwalak! San ka kumamanen nga agdadaal iti usar dito balay, Joey? No kasta nga rod, ikandak, no san yu kayat nga agwalaak. Kiwarak tilinaon ti balay. Mabitla ang nga rod. Mangalak iti kwarta. Anya nga ro ti kasayatan nga aramidan tayo, mama. Talaga nga awanin pagbaliwan ti biyag ni Joey. Ada asawa min ka ni manag Gigi. Nga maging gaita, saan pa yan nagbalbaliw ni Joey? Diyaka mo, Nikki. Atap mi pa yan kin ni papam nga agar-aramat iti maiparit nga akas. Ngamin, maaramid na ti agdadaal iti gamit no saan ko nga ikan iti kwarta. Ay, gapo siguro. Ta saan ana disiplina, sipud ubing. Ay, basol ko anak ko. Diyak kayat adiswan iti ti amayo ni Joey. Gapo iti nalaos apan nang ipatag ko. Hanggang tiyak amo nga isugayam ti pakadadaalan ti biyak na ita. Oray pa'y agbabawi kayo, mama. Dalpasan.
Awanan ti maramidan tayo. Agkararag tayo latan, asapay lakuma, ta makapagpanunot matlaang ni Joey katagbalbaliw. Naunag man ang ti pampanunutam, Sabel. Saan manen nga agaw-awid ni Joey? Ang mga numadamag tantulatan nga dandakas anapasama kan kwa na. Santa nakabala na kontrolen, tadakailan. No idi ubing ko ma, kat dinisiplinaam. Saan ko ma nagbalinakas jay ti anak ta? Wan nga rod, panagriknak ngamin iti, kat ipatay na nubautem. Diyak kayat ang makita masakitan ti anak ta. Ngaman niya ita tinagbanagan na. Si kamot laang tinang iturong kwa na, tapno agbalinakas jay. Saan mo nga iparupa kanya? Tadadala ang amasakit anak. Amok abasol ko, Joseph. Basol ko ti amin. Kat pagbababawyak dayta ang nagbiddutak. Saan arumbang apanoynoyan ti ubing iti amin akayat na? Gapo ta saan anasayaat ti ipungan na. No di ka disiplinaan kan isuro iti umno, ta iti uti na, di nanto malipatan dayta. Papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti umuna at Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 18. Ibagam nga agaramid da iti naimbag, abumaknang da kadagiti nasayaat nga aramid. Ama nagparabor da, ken si aayat da amangted kadagiti sabali. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Marisa, ayag dyan naglakwam iti natong idikalman. Aday di balay nanang, apay ayan. Inkaited ka ni tatang mo. Ah, apay nga itad ko, kat pagbayad ko iji iskwelaan day jay. Nakadungpar ni manong mo iti kotse. Anya, ay, nabardak man siguron, iso ang nakadungpar. Wan ka nung nga road. Saan da ka nung nga itad dyan motor na? No saan na abayadan dyan kotse na dungpar na? Anya nga iti pagbayad ko iji iskwelaan. Anya, matan ni manong. Maala, mapankan. Agawid kan, tasyak pay laang tagpuros itinatang. Agururay ni tatang mo ijay balay. Ur-urnong ngagday ta apagbayad ko iji iskwelaan. Usarin nyo laang apagbayad iji nadungpar ni manong. Sana makapagtrabaho ni Manong Mao, no awan ti motor na. Apay, awan urnong na apagbayad na. Diyak man amuken kwa na. Siyak ping inaldaw nga grigrigat ama ininitan ijay bangkag tag sakripisyo para kan kwa na. Iso kumamatan ati manggastos itinadungpar na. Naglastugan di akin ko iti kotse. Kunamlan asino. Saan kan ngagsao? Siyak lang aro din tinakisarita para ken ka. Tadi ka mat agtagtagari idi nagsasango tayo. Adda kayo nga rod ngagsaw. Agawid tan, ta nakabayad tamit tan. Tatang, naskan nga ipatarimaan di motor ko. Kat ipatarimaan mo ibagampay la kanyak. Awan kwartak. Pati dayta, gastusak pay. Tapno mom, kwarta ni ading mo amari sa ti imbayad ta iti kotse anadungpar mo. Naglaingag, tada kwarta na. Pagbayad na kumangarot ka no, ija iskwilaan da. Ag-eskwela aya. Saanen, adulamin. Agbangkaglangan. Ikanak kiti kwarta. Patarimaan ko dyan motor ko. Unay kameten junior, dawaten matlaminan. Awan nga rod kwartak. Jay sweldo mo ngay. Adan tupay utang ko dyan opisina mi.
Alan tatang. Ikan na kun iti kwarta apag patarimaan ko iti motor ko. Apay ngay, aduduata mo't na namangmangan, bakit? Saan akayat ni Marisa timangan? Tapay ka no. Nasakit at tinakam na. Tay nalam jor urnungan na akwarta na. Kasapulan nga, Rod. Kasapulan na mat. Ibagam kit day, nga isardeng na ti arapaap na nga giskwela. Naglawa mo't day tabangkag apag trabahuan na. Kakaysuna nga damot arapaap na mabaliwan ti biyag na. Short course laang mat ti kayat na nga adalo na. Uray pa'y short course. Gastos mo't laang day ta. Kat, dayjay nga rod artek nga anak mo, ti kayat mo agastusan. Kaano lang ididimawat kang ka iti pinanghulog na iti motor na. Kasapulan na ti motor, tapno makastrag iti trabaho na. Katadamot gayam trabaho na. Di isuko mati nagbayad. Ita, pati binulan apa naghulog na iti motor na. Sika ti agbaybayad. Yung kaman kidiayaban ni Junior, tamanganain. Sa uka asao abakbaketan. Junior, lukatan man dayto iridaw. Apay aya. Umay ka, tamang rabiikan. Maturog ka man ay nasaan amangan. Sana ka mabisin. Umay kakit din. Agsakit ka no saan ka amangan. Diyak kayat timangan kunak lang arudan. Kayat mo ka de, tayalaan ka iti kanam di tasilid mo. Ay katuan na. Mabit lang nga raod, tayalaan ka iti kanam. Nangan ka din, Marisa. Wan tatang, aging innawa kun itinanganan. Saan pa'y katanangan ni Manong mo? Kano nakitak mat anapan gimatang iti arak di ta kantina. Anya? Isong agkulkulong manen ijay silad na, taagin inom manen ngagmay maysa. Yalak iti kanen na. Narigat no maturog asaan anangan. Nagswerte matan. Saan mat amasakit? Ngam iyalaan nyo pa'y iti kanen na. Da kayo kumaalakay ati pagserbyan na, takapigpigsaan na. Enrollment iti kurso akayat mong adalan, Marisa. Wen nga rod, awan matan di kwarta kapag bayad ko. Kunak man no ata ornong mo. Nagastos ni manong ko, nakadungpar ngamin. Anya? May tantan manen ati panagadal ko. Tapno makapagtrabaho ka kumamot akas kanyak. Day tamot ti talaga a plano. Ngam awan matan pagbayad ko. Sana bali, tulungan ka. Pautangan ka pa'y laang. Tapno makapag-enroll ka. Talaga? Agyaman na ka. Wan, bayadam to, inton makalpas ka. Sayang nga minday ti agundaway. Sige man nga rod, tapno mapana kon agenroll. Marisa, plancha am to uniform ko. Ibaon nak pa'y laang mat. Sika kumamot din amano. Nita agreklamo ka pailaan. Amom nga agrubrubuatak. At damot papanak. Plancha am kit din. Plancha mo, Marisa. Tatang, mapanak agpa-enroll. Agraraman nga agiskwela. No agiskwela ka. Asino nga ti katulungan mi kininanang mo ang mga sikaso iti bangkag. Asino ti agpuros kadagiti bunga tinatang. Nangag mo. At damot arapaap ko, tatang. Kun may sa, mas matulungan kayo kininanang no adda sa bali at trabaho. Naglaing kan nga agrason. Kasano ko makatulong ka? Ikak ida iti kwartada. No aglako kayo kininanang mo itinatang. Adda mo tadagos kwartam Oh, nangag mo day ta. Plancha am kit din day tayo uniform ko. Tani, maladaw akon. O anya, Marisa, naka-enroll ka matlaang? Wen, ay na, danda ni maibusanak iti islat. Naladawak ngamin. Ha? Tapay analadaw ka. Nagadupay ngamin ti inaramid ko iti balay mi. Kasano nag-eskwela ka? Manumot abulan na talaga anas kan anak ka-concentrate ka Sa anak apa atiw Naskan nga ag-focusak iti dayto nga arapaap ko. Bakit? Apay ngay. Awan maten tay limagasot iti bulsak. Ne, uray sika. Mapukpukawan kamot iti kwarta. Apay, adamot na pukaw a kwartam. Jay mapan ko maigatang iti sidaan nakakaysuna kwartak. Awan matan. Ne. Daagal ala dito'y balay May salaang ti suspitsak no asinaw. Ni Junior. Tila pagpabasulam mait. Ada trabaho ni Junior.
Apay ngagtakaw pa'y laeng. Uray man pa'y ada trabaho na, ta inumet nga inom. Apay adi mo pabasulan ni Marisa. Saan ang maaramid ni Marisa ti agtakaw? Anya katasaanan. Amumet nga inaldaw ang mapanag-eskwela. Day tagat ita. Kunakan kwa na asaanin nga giskwila. Ita, addan paggastusan na iti inaldaw. May mayat ni Marisa a paggastusan ta. Ta sigurado ti masakbayan na. Ngam ni Junior nga artek. Awan lang arudan direksyon ti biyag na. San pa'y lang agnakam. Rabiing, Marisa, ngamawan pa'y ni Manong mo a Junior. Ay na tatang, amuyulatan ano sa dino tinapanan na. Nan, ta cellphone mo man, awagak man. Agawid tulat ta. Awagak, tanay, madanaganak. Ang mga ano adadakas ang napasamak kwa na. Siya kunti umawag kan kwa na tatang. Saan kayong tumanan nga agkin na awatan? Ta saan mo amangag ti sa una iti cellphone? Hello? Hello. Oh, Manong, sa dino ti ayan mo? Apay adam tamaga. Madanagan ni tatang kan ka. Daag dito'y birthday ti barkada. Sa dino day ta? Adayo dito'y. Agawid ka kanun, tani saan ang makaturog ni tatang. Nagkulit kan. Jack pa'y kaya ti agawid. Bye. Oh, anya ti ko na ni Manong Mau. Di na kano kaya ti agawid tatang. Ang rabiin, delikado di tadalan. Sa dino kano ti ayan na, Di namat kayat nga ibaga. Kan uray ibaga na, kuna na nga adayo. Surutin nyo? katuan Pagluganan nyo kumangay. Di arkila ag di tricycle ti karuba ano kasapulan. Unay kat apa nang ipatig yun, iti paborito yung anak tatang. Ay, ada ka di kwartam dita. Kurang da ito itad kwa kwarta ni Marisa ang mapanag-eskwela. Pangalak nga iti kwartak. Kano na pa mumain na la pensyon mo idi kalman. Ibagam kay ni Marisa, sumardengan iti panagadal na. Nagdakkel ti gastos nan. Nagagat nga ag-eskwela, ibagam kit din asumardang. Nanang, adda di agsingsingir iti motor ni Manong Junior. Ibagam ngawan pa'y ni Junior. Ada nga ta na urnong na napagbayad na iti motor na. Inakbayadan. Punakman no ko nam ngawan kwartam. Yururay ko nga rod iti agsingir iti motor ni Junior. Kakaiso na a pensyon nyo, tatang. Pagbayad nyo iti motor na, papapanan nga iti sweldo na. Dandanikan malpas, Marisa. Wen nga ron. Ay na, excited ako nga graduate si ka. Asino kumati saan nga ma-excite? Ay na, makapagtrabaho ak matlaangan. Mabayad akong di utang ko ken ka. Imbaga akong iji manager mi at dandanikan makalpas. Iso asiguradon to ti trabaho. Ay na, agyaman akan ka, friend. Wan rumbang laang ag tinulong ta. Nay, Junior, kapitpitak mo't motor mo asimbang pait. Napnapa namanin, aya. Awan. Ay, nabartak ka manan. Ay, wasyo nga man kiti dya motor ko, tatang. Usarak inton bigat. Ay, naidiritsyo agit din ija kapitakan itay. Imbagtasan ka na ano. Ay, gas-gas lang da ito. Uy. Ay, unay ka na ya, Junior. Di ka lagnaknakam. Ay, bugwaman kiti dito sakak akapit-pita. Sakpay alaklakayan ti ibaon mo. Ay, sige kit din. Tanay, diyak makabango. Nabanuga ka. Maragsakan ang anak ko, ta nakagraduar ka matlaangan iti kursom. Wen nanang. Apay ada kayo lang ang timay. Ayan ni tatang. Napanidya bangkag. Mas pinili na pa'y timapan ije bangkag. Ngam ti umatendar iti graduation ko. Sana bali anak, tada akmat. Inig ka nakgayam ni tatang mao iti pinagpasahik nga imay. Rumbang laang tapno sa anak nga agladingit itata graduation ko. Happy graduation! Ay na, kunak no saan kan ama ko, my friend. Mabalin ka di asaan? Katada regalo kan ka? Agsagana kan. Agmarcha kayon.
Ikandak iti kwarta, wenno saan? Manon titawan mo, Junior. Aging gaita, agdawdawat ka lang iti kwarta kada kami kininanang mo. Awan nga rod kwarta ka. Papapanan ti sweldom, iti bisom. Ni ading mo amarisa, mayaten ti trabaho na. Tumultulungan kada kami. Angem si kalata ti problema me. Ikandak, wenno saan? Saan da kan nga ikan? Marwam kan? Di saan lang? At addasan ka nga agnakam, no ited mi amin nga ultimo paggatang mo iti arak mo. Oh, tatang, nanang, kitaan nyo man, uray saan kayo nga agtrabaho dito'y bangkag. At damot lat tamatangdanan tayo nga agbangkag. Ay, kasano ko mama kapag trabaho kami, ngay kanitatang mo ka nakapsot kami. Uray kayat ko ti agbangkag, ngamjakon ka ba ilan? Manangdan tayo latan, tatang. Daytoy ti insagsaganaak idi, iso anagadalak. Ay, maawatan mi itan, anak ko, dagiti plano mi day. Amok nga min adumtang ti panawan nga agkapsot kayo. Kan saan mat nga agnanayon adituyak bangkag nga agtrabaho, tadamat arapaap ko. Bumiday ta, anak ko. Angam ni manong mo Junior, kakasi ti biyag na. Tamalaksaid nga awan apulos plano na itibiyag. Awan pa'y urnong na. Agnanayon sa lata na kasday na. Agaramid tayo iti nasayaat para iti masakbayan tayo. Tawan sa baling agnumar, no di, datayo mutlaeng amismo. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok, diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.